Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال عيدا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sehingga atamatapan Allah Ta'ala yang kay simatari tinggiran na dicingi mamuari akan kangata madapun rin na yung rumagarakai rin na yung waktu magarakai rin na yung asumaraja ta'i atamatapan ilo riliwata siway wading ikuritu saba inasabari nafancajina kiwan watak Allah Ta'ala sehat lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Natimpa kibaraka yang kerilani dan yang keritanai makotoforo na reki pamase mesinina hata yang kay simata tuntui pamase na Allah Ta'ala sinina kamalapin na Allah Ta'ala. Pada risangan ini seseta makanai idi emananna angkai lulang ribu nai tanai di gagal tauku batu betul ada musti pada masanya ia akan merasakan yang namanya kematian. Malono komatua tetai napinadini riasangi amatini. Nasabak memang nasab yang berikut dapat tersebut ujiye makberi papar sebersina ilipat dimundri makkedai idi emananna atai idi emananna anu dipancaji ternyata itu anu mapancaji na musti angka tu masana buru watak kaliwi na lebih anu mapancaji. Oleh karena itu ternyata itu nanti turunnya agama tak mapedi kilolang ribu ni tanah. Ternyata itu nanti turun agama tak malasa kilolang ribu ni tanah. Ternyata itu nanti turun agama tak angka kilolang nasabat dega la abadiran ipunai. Dega kepangkat kekuasaan dan jabatan ipunai. Naya kaya nanti turunnya agama tak. Nanti turun nabi tak angka kilolang nasibawai dega la tepur nawatan kalita. Nasaba iya tu nitai mata nagisay lang roale tanya tu di apun nata. Iya tu nitai mata na pinadini cigaruke tanya tu di apun nata. Anong naman ni Allah Ta'ala. Iya bawa bulu-bulu angkay riwatan kalita. Sehingga bawa bulu-bulu silampay bulu-bulu riwatan kalita. Iya tu punan ng Allah Ta'ala. Oleh karena itu madana nasiti buru-buru ko liwatan kalita iya tu elo ulena ipong Allah Ta'ala. Sini na tahu lebih na pong Allah Ta'ala. Napi tumakar ito panritay ang kasyariari egana ili rupa tawe temaka yang kita rin na narepon kakilulang lipon na hitanay. Yang pertama nasan ito panritata iya naritu daliki metauki tuwo mapedi ang kasimata ijampang itu bukan sarata 24 jam ijampang iya itu bukan sarata landro aleta ipanre anu nakasingi
elengi pakaian-pakaian makasingi, inung-inung makasingi, naya biasa di pakutan letu hikimat kedai. Pura ni gatapan retubu alusutta nasi bawai madeci. Pura ni gatapan retubu alusutta nasi bawai masuk. Aja kama naya tubuh kasarata ima como ima kasing seha ita. Tuling matre alu makasing. Naya tubuh alusutta de mengkaipan renamu isi kalicu. Naya tu kasarai buruk nanre alati nanre tanah. Buruk mati. Aga pala letu alusuin letu mapesa dari Allah Ta'ala ia tu na itanai ia tu na mati di jalan. Nah sebab itu bukan sarai pakaian. Tarik kubur inan retana dina gaga rewan ipe mariampungan na. Ia tu alusuin bertanggung jawab atas apa yang kita laksanakan di muka bumi ini. Tarik kodece peli ijamah insyaallah napanya menyama di Allah Ta'ala. Kita coba nih tingkai orang malabin Allah Ta'ala. Surah An-Naba amma nasalnya OGE surah ke-78 ayat 40 halaman 583 bagian kanan paling atas capakna surah napolangi po Allah Ta'ala maka iya umat itu kafir yang ala orang wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba matra semua dengan po Allah Ta'ala na orang itu kafir puang tapales nak manca di tanah cauni calla cauni igali pupuri po Allah Ta'ala maga dari calla nasabah angkana lola de na lola mego angkana manca di tau na yakan lola mego angkana manca di rupa tau sini nata lebih na po Allah Ta'ala. Oleh karena itu angkana manca di aku rumah kepada di mana maka dai ia tu mampu kue melon tu Allah Ta'ala bertangi penom anu angkai natar lebon na yatanay linoy macuani tapak kita ni matata tapareng kaling dok cilita tapi rasa ini atita makade macawe itu utama mengalibie nasabah ini umat na Muhammad mitallaki umat tur betu asarai. Oleh karena itu ajakna angka kisibu jampangi kasarai ayan lupewi alusue pada angka nagabukong ibas sadia pada angka nagabukong melu ipangolo di dewatai aja kama na maluppo boleh na mabicu ampalangi aja kama na mega warang parangi na de gaga amalai aja kama na makasih boleh memacik ke kubur sehingga tahu lebih na Allah Ta'ala warang parangi pancoba tu keluargai pancoba umuru pancoba peko icarata wadde pajukan si bamadeci na wadde mancani lalang untuk utama di surga pamasin ng Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulannya mari kita renungi kehidupan kita yaitu matuaku yang mencuai tapi kiriki madeci ngalita karikotan niya alita melo pikiriki alita niga pali nasabade juga gasi turun-turun matris remodin ng Allah Ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni nasabun Allah Ta'ala. Ia rawat tuwe indo anak delas jampangi ambo anak delas jampangi urusan na pada nausu waktu na tulilino saku kisapari wala parang ananai tamakada bosi-bosi isaparang dali ananata tamakada palikasto ipagangkad dali indo anata na yang mati di nagapong iya dali ipagangkad na rekohara yung pala ini somporene na rekohara na pala ini untuk decenan waktu tatua sahabat tak biasa kinabati na yang rekomande ni mati di nagaga nafsi nasengarai pada yurusu alimi. Oleh karena itu pada ijampani aleta ini seluruh maloloi aja kinang kamacuangi matuangi alolo kata umurta nasabayasanya amatingan denang kena kita umur macuatogi malolotogi sehatogi malasatogi musti napirasaya sangi amatingan. Itulah mungkin yang sempat saya sampaikan. Mau marai mancai papa masa tepe nanya papa aja badi coba pada di mana terutama dengan teman bicara sehingga engkau ditantang beta peta